مرحبا 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 اهلا وسهلا معلاتكم حضراتكم حجي دما بزا فيديو زي بزعبا قنقنياتات كنقصلينا قنقنياتات حمام كيتمص نجر كيتمص حو كيتاغدلنا حوي كيتاغدلنا نجر كيتمصالنا حمام كيتمص. Please avoid causing issues. Don't create problems. Please refrain from causing trouble. Avoid making things difficult. Please don't stir up complications. حمام كيتمص سرنايو كنبلو خلنا دما تمالتي صوري اخليو نمباليو مروصيو نمبالي نسب دما مروصيو سرنايو تيلكاي مروصيو صوريو. He is like a select seed. He is like a premium grain. He is without flaws. سرنايو شرايو كنبلو خلنا دما تمالتي زسمع ازيو حماق ايو شرايو. He is not clever. He is not sharp. He is not bright. شرايو كوحيو كنبل كلنا دما تريرن زينقناقن مالتي زسمع تريرن زينقناقن يو كوحيو. Strong and steadfast, powerful and unyielding, robust and unshakable, solid and indomitable. كوحيو شركيو نبلو خلنا دما فوكيسيو لما بالي سمع شركيو. It is lightweight. It is not heavy. It is easy to carry. It is light in weight. شركيو حمينيو كنبلو خلنا نسب دما تزراريو ورنيايو مالتيو حمينيو بزح ززارب سب مالتيو تزرابيو. He is chatty. He is loquacious. He talks a lot. He is verbose. He is garrulous. حمينيو ጓሳዩ كنبلو خلنا دما ጓሳዩ እንተልናዮ ብዙሕ ነገር አይፈልጥን እዩ ማለት ይዘስማ. He is rural. He is backcountry. He is rustic. He is unrefined. He is simple and pastoral. ጓሳዩ ሓላው ከብቲዩ ጓሳዩ ሓላው ጠለበጊዕዩ ሓላው ገመልዩ كل خمسة خنولا نقل قواسايو. معاريو كنبلو خلنا نستخدمه معار مستعميو ززامن طعميو نمباليو معاريو. He is sweet as honey. He is honey sweet. He is as charming as honey. He is sweet as nectar. معاريو شكوريو كنبل كلنا وانت مساساليو طعميو تفتاويو شكوريو. He is charming and sweet. He is appealing and kind-hearted. He is attractive and lovable. شكوريا طعميو طعمتيا. وللايو كنبل كلنا دما وللاون فساسي معار مالتيو بعل طعم لازايو نمباليخا ملغتو وللايو. His words are charming. His words are pleasant. His words are soothing. His words are affectionate. وللايو بعل طعم لازايو. ورقي إيدو كنبل كلنا دما وحلي طببنيا نمبالي سمع ورقي إيدو. He is exceptionally artistic. He is incredibly creative. He is outstandingly imaginative. He is notably inventive. ورقي إيدو دونغولا ويدما امنيو تيلكاي نسب دونغولايو وي امنيو تيلكايو ايسمعنيو نمبال يس يقلص
ኣይሰምዕን እዩ ድንጎላ እዩ እምን እዩ He is indifferent. He is disengaged. He is unresponsive. He is passive. ድንጎላ እዩ እምን እዩ ኣንበጣ እዩ ወይ ድማ ቃቀይጣ እዩ ክንብል ከለና ድማ ኣንበጣ እዩ ወይ ድማ ቃቀይጣ ብእንስሳ ጌርና ኢና ንገልጾ ዘለና ንባህርያት ናይ ሰብ ክበልዕ ጉዳም እዩ ወይ ድማ በላዕ እዩ ንምባል የስምዕ He overeats. He indulges excessively. He consumes too much. He has a big appetite. ኣንበጣ እዩ ኣንበጣ እዩ ዘይበልየሉ ክትብሎ ከለኻን ሰብ ድማ እንታይ ማለት እዩ ኣመሉ ዘይገድፍ ዘይበልየሉ ኣመሉ ዘይገድፍ He's stuck in his bad habit. He can't shake the habit. He's trapped in his vice. He's bound to his bad habit. ዘይበልየሉ ኣመሉ ዘይገድፍ ጥሕን ስንቁ ተልናዮ ድማ ንሰብ እንታይ ማለት እዩ ጥሕን ስንቁ ክንብል ከለና ጣጣ ዘይብሉ ወይ ድማ ዘይግድሶ ንምባል የስምዕ A careless person. An indifferent individual. A nonchalant person. An unconcerned person. A detached person. ጥሕን ስንቁ ጣጣ ዘይብሉ ፈኩስ ሰብ ክንብሎ ከለና አንጻር ናይ ረዚን ሰብ ማለት እዩ ረዚን ሰብ ጥቅው ዝኾነ ሰብ እዩ ፈኩስ ሰብ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ሰብ ዝጥብር ማለት እዩ in English Obsequious. Overly compliant. Overly deferential. Servile. Submissive. ፈኩስ ሰብ ብዝተረፈ ቪድዮና ኣብዞ ዲና ያለና ሰሰናዩ ተጥዕሙና ኣኻትኩም See you in the next video and thank you Bella Gwale.